Yes, twongera kuguha ikaze wowe ukurikiye channel ya David Official TV, aho tugiye kugaruka nk'ibisanzwe mu makuru aba yagiye avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Reka rero tuguhe ikaze aho uri hose, aba mu Rwanda abe no hanze y'u Rwanda. Amakuru yacu rero uyu munsi turahera mu gihugu cya Congo, aho Congo yashyizeho miliyoni 5 z'amadolari ku muntu uzafata Nanga, Bisimwa na Makenga. Leta ya Congo yashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika ku bantu bazayifasha gufata abayobozi batatu b'ihuriro Alliance Fleuve Congo bifatanya na M23. Congo ivuga ko abo bayobozi baciriwe imanza kandi bahabwa igihano cy'urupfu. Itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ubutabera ku wa gatanu rivuga ko hagenwe igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wafasha guta muri yombi Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa na General Sultan Makenga. Muri iryo tangazo, leta ya Congo inavuga ko yashyizeho igihembo cya miliyoni 4 z'amadolari ku muntu uzatuma abitwa Pere Ruwara na Irenge Belenge ivuga ko bakorana n'abayobozi ba AFC M23 nabo bafatwa. Urukiko rwa gisirikare rw'Kinshasa ruherutse gusohora inyandiko mpuzamahanga zo gufata Colonel Nanga Yobolui, umuyobozi wa Alliance du Fleuve Congo cyangwa se AFC. Izo nyandiko zo guta muri yombi Nanga zasohotse tariki ya 5 Gashyantare umwaka wa 2025. Muri Kanama 2024 urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa rwaburanishije Nanga adahari, rumukatira igihano cyo gupfa rumaze kumuhamya ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu no kwigumura kuri leta. Colonel Nanga wabaye perezida wa komisiyo y'amatora muri Congo avuga ko ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi butemewe kuko atatowe n'abaturage. Ihuriro ayoboye kugeza ubu rya M23 AFC ryigaruriye ibice byinshi muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, harimo imijyi wa Goma na Bukavu. Yes, dukomeze n'indi nkuru noneho. Abakuru b'ibihugu bya SADC bemeje gukomeza gushyigikira DRC. Inama idasanzwe ihuza abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC yabaye ku wa 6 Werurwe 2025 hifashishije ikoranabuhanga. Yemeje ko uyu muryango ukomeza gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yambuwe imwe mu mijyi n'inyeshyamba za M23. Iyi nama yabaye mu buryo bw'iyakure, yatumijwe na Dr. Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania, akaba anayoboye umuryango mu bijyanye na politiki, ingabo n'umutekano. Abandi bayitabiriye harimo perezida wa Malawi Dr. Lazarus Mckarissi Chakwera, Hakainde Hichilema, perezida wa Zambia, perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa na Felix Tshisekedi wa Congo. Dr. Samia Suluhu yavuze ko umuryango wa SADC ugomba gufasha leta ya Congo kandi uzakora ibishoboka byose kugira ngo bayifashe. Yongeye gushimangira ubufatanye bwa SADC n'abaturage ba DRC mu rwego rw'ubumwe n'ubufatanye. Muri iyi nama kandi bihanganishije Afurika y'Epfo, Congo, Malawi na Tanzania zatakaje abasirikare benshi ku rugamba bahanganyemo na M23. Iyi nama kandi bemeje ko bagomba gukomeza kugira uruhare mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Hari amakuru avuga ko SADC ifite umugambi wo gucyura ingabo SADC yari ifite umugambi wo gucyura ingabo zabo zimwe zamanikiye amaboko mu rugamba rwo guhangana na M23. Umutwe wa M23 kuva wafata umujyi wa Goma wafasha abasirikare barenga 1000 ba SADC bacungirwa mu kigo cya gisirikare. Uyu mutwe usaba ko uyu muryango wacyura abasirikare bayo ku neza kandi bagahagarika imirwano. Yes, dukomereza hano mu Rwanda, aho abasekirite bagaragaye barwana n'umunyeshuri w'umunyamahanga. Polisi y'u Rwanda yasobanuye iby'umunyeshuri ukomoka muri Liberia wagaragaye arwana n'abasekirite ba kaminuza. Ishimangira ko amategeko agomba kubahirizwa na buri wese, ndetse isaba abakozi b'ibigo byigenga bishinzwe umutekano gukora kinyamwuga. Ni nyuma y'amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umunyeshuri witwa David Ikechuku ukomoka muri Liberia imbere muri kaminuza ya East African University Rwanda arwana n'abasekirite b'iyo kaminuza. Ku wa 5 tariki 7 Werurwe 2025
Ikechukwu umaze iminsi yarirukanwe n'akanama k'ishuri gashinzwe imyitwarire kubera imyitwarire itari myiza, nibwo yagiye kuri iyo kaminuza gushaka abayobozi ngo bamufashe gusubira iwabo kuko ngo yataye ibyangombwa. Ubwo yageraga kuri iyo kaminuza, abashinzwe umutekano wayo banze ko yinjira, maze si uguterana ibipfunsi n'imigeri karahava. Amashusho yafashwe n'abari aho uko gushyamirana kwabereye agaragaza ko uwo munyeshuri ahanganye n'abacunga umutekano kuri iryo shuri, barimo umwe w'umugabo n'undi w'igitsina gore. Hari aho umusekirite w'igitsina gore yakumbagaye hasi ariko abyukana ubukana, atera imigeri uwo munyeshuri afatanyije na mugenzi we. Ku ruhande, abiganjemo abanyeshuri bumvikana mu mashusho bameze nk'abogeza iyo mirwano, gusa hari abagerageje kujya hagati y'abarwana. CIP wa Elaris Gahonzire, umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko uwo munyeshuri yamaze gufatwa ndetse n'abasekirite bakurikiranywe ku myitwarire bagaragaje. Ati umunyeshuri yamaze gufatwa kandi birashoboka ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rumusubiza iwabo. Abasekirite nabo barimo gukurikiranwa kubera imyitwarire itari iya kinyamwuga bagaragaje. Yavuze ko umuntu wese uri mu Rwanda asabwa kubaha amategeko kandi ko ukoze ikosa wese akurikiranwa n'amategeko hatitawe ku gihugu akomokamo. Ati ubutumwa ni uko twibutsa abaturarwanda kubaha no gukurikiza amategeko agenga igihugu cyacu, ndetse tuributsa abakozi b'ibigo byigenga bishinzwe umutekano no kuvuga abasekirite gukora kinyamwuga. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo havugwaga urugomo rukorwa n'abanyeshuri b'abanyamahanga barimo abo muri Sudani y'Epfo biga mu Rwanda. Ni ikibazo cyahagurukije inzego zirimo polisi y'igihugu, aho icyo gihe yavuze ko ibikorwa by'urugomo bitemewe kandi ko abantu bose babikoze harimo n'abanyamahanga babihanirwa n'amategeko. Yagize ati ibikorwa by'urugomo ntabwo byemewe, abantu bose harimo n'abanyamahanga basabwa kubahiriza amategeko nk'uko bisabwa. Iyo bayarenzeho barabihanirwa hakurikijwe amategeko y'igihugu. Icyo gihe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yanditse kuri X abivugaho mu butumwa bwe bwa tariki ya 30 Ukuboza 2024 asaba urubyiruko kureka ubushotoranyi. Yagize ati ndagira ngo nibutse ko ubushyamirane mu rubyiruko budafite umwanya muri sosiyete nyarwanda, kandi amagambo yibasira abanyesudani by'umwihariko anyuranyije n'indangagaciro nyarwanda. Yes, amakuru yacu reka tuyamukomereze hano muri Central Africa, ariko mbere yuko dukomeza ndashaka kubwira ko utarakanda subscribe, nyamuneka wayikanda aho hasi, ugakanda like, ugatanga na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Muri Central Africa rero baratubwira yuko abasore n'inkumi 138 ba Central Africa batojwe n'u Rwanda binyujijwe mu ngabo. Abasore n'inkumi ba Central Africa bagera kuri 438 batojwe n'ingabo z'u Rwanda zifatanye n'iki gihugu basohoje amasomo ya gisirikare abinjiza mu ngabo. Abinjijwe mu ngabo barimo 38 b'abakobwa, bose bakaba barahuguwe mu gihe cy'amezi 6. Uyu muhango wabereye ku kigo cya gisirikare cya Kasai mu murwa mukuru wa Central Africa witwa Bangui, wayobowe na Minisitiri w'Intebe w'igihugu Felix Molowa, watanze ubutumwa mu izina rya Perezida Faustin Archange Touadera. Igikorwa cyitabiriwe kandi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Leonard Rwivanga, ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za Central Africa General Zephyrin Mamadou. Minisitiri w'Intebe w'igihugu Felix Molawu yashimye ubufatanye buri hagati y'ingabo za Central Africa n'u Rwanda. Yagize ati twishimiye ubufatanye bw'ingabo bwafashije igisirikare cyacu cyafaka. Guverinoma yacu yishimiye ko umurimo wakozwe kandi ugakorwa neza. Uyu munsi turi abahamya ko ingabo za Central Africa zifite ubushobozi bwo kurinda igihugu n'abaturage bacyo. Umugaba mukuru w'ingabo za Central Africa General Zephyrin Mamadou yatangaje ko bashimishijwe n'imyitozo yatanzwe n'ingabo z'u Rwanda, byerekana ukwiyongera gukomeye k'ubushobozi mu gukemura ibibazo bitandukanye by'umutekano. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi yavuze ko iyi myitozo ya gisirikare igaragaza ubufatanye buri hagati y'ibihugu byombi.
yongeyeho ko u Rwanda rwiteguye gukomeza gukorana n'iki gihugu mu kubaka ubushobozi bw'ingabo bitari ku rwego rw'ibanze gusa ahubwo no mu bindi byiciro byisumbuyeho by'ubumenyi mu bya gisirikare. Mu gihe cy'amezi 6 bamaze bahawe ubumenyi butandukanye burimo no kwigishwa kurasa imbunda zitandukanye. Amakuru yacu reka tuyakomereze hano muri Congo aho M23 yanyomoje UN ishinja gushimuta abarwayi Goma. Lawrence Kanyuka, umuvugizi mu bya politike wa AFC M23, ihuriro rya M23 AFC ryashyize umucyo ku basirikare 130 ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC baherutse gufatirwa mu bitaro by'i Goma bari bihishemo, ariko umuryango w'abibumbye ukavuga ko ari abarwayi bashimuswe n'aba barwanyi. Ku wa mbere tariki ya 3 Werurwe 2025 nibwo umuryango w'abibumbye biciye mu muvugizi w'ishami ryawo rishinzwe uburenganzira bwa muntu Lavina Shamdazani washinje M23 gushimuta abo wise abarwanyi. Yavuze ko kuwa 28 Gashyantare abarwanyi ba M23 bateye ibitaro bya CBCA Ndosho bakuramo abantu 116 na Heal Africa bakuramo abantu 15 yemeza ko bari abarwayi n'inkomere. Lawrence Kanyuka yavuze ko ibyo umuryango w'abibumbye uvuga ari ibinyoma kuko abafatiwe muri biriya bitaro ari abasirikare ba FARDC bagiye kuhihisha. Yavuze ko amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye n'umuryango mpuzamahanga ari ibinyoma bigamije gusiga icyasha isura ya M23. Yemeje ko iyo operasiyo yari igamije guhiga abasirikare ba FARDC bihishe mu bitaro kandi ko yakozwe mu mahoro. Lawrence Kanyuka yavuze ko intego y'ibanze y'iki gikorwa yari ukurinda umutekano w'ibikorwa by'ubuvuzi byari byacengewe n'abarwanyi bigize abarwayi bagahungabanya abarwayi n'abakozi. Yagize ati operasiyo yakozwe yo guhiga abasirikare 130 ba FARDC bari bihishe mu bitaro yakozwe mu mahoro kandi ikorwa mu buryo bwubahirije amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Yavuze ko babanje kubimenyesha abayobozi b'amashami y'ibi bitaro nyuma y'aho imenye ko abasirikare ba RDC bari babyihishemo bafata ku ngufu ndetse bakaniba abaturage. Yagize ati birazwi neza ko AFC M23 ari urwego rwubahiriza inshingano ziteganywa n'amasezerano ya Geneva n'andi yose agenga kurinda ibikorwa remezo birimo ibitaro. Abarwanyi ba AFC M23 bagenzura umujyi wa Goma n'ibindi bice mu ntara za Kivu zombi bakomeje gukaza umutekano mu bice bigaruriye no gusaba abasirikare ba FARDC na Wazalendo bihishe mu baturage gushyira intwaro hasi. Yes, amakuru yacu reka tuyakomereze hano mu karere ka Kamonyi aho umuturage afungiwe urumogi yahinze mu rugo rwe. Bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Kabere, akagari ka Nyagishubi, umurenge wa Nyarubaka, akarere ka Kamonyi babwiye ikinyamakuru dukesha iyi nkuru Umuseke ko hari mugenzi wabo wafashwe na polisi azira guhinga urumogi mu rugo iwe. Abo baturage bavuga ko babonye polisi ije gukora umukwabo mu rugo rw'uwitwa Hitimana Emmanuel basanga muri urwo rugo yarahinze urumogi. Uwatanze ayo makuru avuga ko polisi yinjiye muri urwo rugo basanga ibiti by'urumogi bitohagiye. Umwe yagize ati twatunguwe no kubona Hitimana yarahinze urumogi mu rugo rwe. Uyu muturage avuga ko hari bagenzi be bazi ko aruhinga kandi ko aribo babimenyesheje inzego z'umutekano zijya kumufata. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarubaka Mpozenzi Mbonigaba Providence avuga ko nta makuru y'ifatwa ry'uwo muturage wafatanywe urumogi afite. Ati ntabwo ndi ku murenge kuko nari mu nama ariko ndaza kubikurikirana. Hitimana Emmanuel afungiwe kuri sitasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga. Yes, dukomereze noneho hano mu karere ka Muhanga aho umugabo yasanzwe mu nzu yashizemo umwuka. Abaturage bo mu mudugudu wa Nyarucyamo ya mbere, akagari ka Gahogo, umurenge wa Nyamabuye bari mu gahinda kubera urupfu rw'uwitwa Nzayisenga Claude basanze yapfiriye mu nzu yari acumbitsemo. Abo baturage baherukaga nyakwigendera ku cyumweru tariki ya 2 Werurwe
ubwo bakusanyaga amafaranga yo kwishyura amazi n'umuriro aho bacumbitse. Uwamurera Angelique, umwe mu baturanyi b'uyu mugabo, avuga ko kuva icyo gihe atongeye kumubona, yavaga mu kazi atinze. Ati uyu mugabo yabaga wenyine kuko yari yaratandukanye n'umugore we. Uwamurera yabwiye iki kinyamakuru dukesha iyi nkuru ko basanze isazi zituma ku muryango n'akadirishya k'aho yari acumbitse, babanje gukeka ko ari imbeba cyangwa injangwe yahapfiriye kubera umunuko. Ati nahise ntabaza umugabo, azana n'abandi, basanga urugi rukingiye imbere, bazengurutse idirishya barakingura basanga uyu mugabo wapfuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gahogo Rwabigwi John yavuze ko basanze koko ari nyakwigendera yashizemo umwuka. Avuga ko bakeka ko nyakwigendera ashobora kuba yarazize kubura umwuka kubera ko inzu yakodeshaga yari ntoya cyane. Ati twasanze inzu n'idirishya bikinze kandi nta mwuka winjiragamo, dukeka ko aricyo cyamuhitanye. Gitifu Rwabigwi yavuze ko bahise batabaza umugore we batabanaga ndetse n'umuryango we wa bugufi. Inzego z'umutekano n'izibanze zahageze zica urugi kugira ngo zikuremo umurambo wa nyakwigendera. Nzayisenga Claude wari ufite imyaka 36 y'amavuko yaje gutandukana n'umugore we mu buryo butemewe n'amategeko. Umurambo we wajyanywe mu bitaro bya Kabgayi gukorerwa isuzuma. Tukaba ari naha dusoreje amakuru yacu, ariko utarakanda subscribe nyamuneka wayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro n'amakuru agiye atandukanye avugwa mu Rwanda no hanze.